ایرو سهشنبه ریوبری خواسر آباکور و روجهلات سوریه داخیانیک جبو رایا گشتی بلاف کرد. ریوبری خواسر دریا داخیانیه ده پیروزیا گل به همو پیکاتین خواه بسر کفتنا مازن و نو یال دجی داعشه و یاکو بردوامی جهمو دستان قهرمانیه ینکو گل به همو جسارت لدجی ترور بریو بربو کرد. و هروها ریوبری خواسر سرساقی جمالبات شهیدان را و جبرینداران را راحتیه کلزگین خواست. ریوبری خواسر جواکانوف دولتی دبر بویرن کود زندانا الصناعه ده قاومین برپرسیار دید. افجی جبر خمساریه و هروها بحثا رولا ترکیه و چکدارن و رولا رژیم سوریه با آرمانجا تکبرنا پروژه ریوبری خواسر و هولدان وان بو چیکرنا ناکوکیان دنو برا پیک هاتین حریم دکر. داخیانی ده هاتا گوتن که دوی افهیز لسیاست خواه ین که تن خزمتا زندان کرنا ترور دکه وگرن. اف پلانا توانکار هاتا پوچ کرن و ده همان روژا رزگار کرنا کوبانی ده هاتا را گاندن دا که دیروک جاره کدن خواه دوباره بکه و ترور و همو آلیگر و سودمندنوه تک ببن. دوی چارچوبه ده جبور و بروبونا وان کشایان و جنابرنا تروره هاولدانن همون جواکانوف دولتی و هفکارن ماین ده هفکیمانیانوف دولتی ده دوی جبو وانتشتان کار بکن. یک زیده کرنا پشتوانیا لشکری جهیزن سوریا دموکرات هیزن اولکاریا هندرین و رایدارن اولهیره بدابین کرنا پیویستی و تکنولوژیان پیویست جبور و بروبنا ماترسیا تروریستان و شانن تروریست انداعشه. دو مزراندن دادگاه نوف دولتی لباکور و روجهلات سوریه جبو دادگاه کرنا توانکاران و پیک آنینا دادوریه. سه هر ولاتا که کوالاتی نوان لباکور و روجهلات سوریه هنه وانا وگرینن یانجی پشتگیریا ریوبری خواسر بکن جبو باشتر کرنا شرط و مرجن خدمت گوزاری و اولهیه ده کامپ و زندانان ده. 4 پشتگیریا آبوری جبو باکور و روجهلات سوریه و درخستنا حریم جبن سها قانونا قیصر. 5 زیده کرنا آلی کاری امروی و جبو و کرنا درگه ها تلکوچر کار بکن. 6 پشتگیریا سیاسی ریوبری خواسر خورد کرنا هولین جبو پشتگیریا آرامی لحریم و زختا لسر دولتا ترک آداگر کرد داکو جهرمین داگر کری وکشه. 7 پشتگیری کرنا ریوبری خواسر جبو آوا کرنا ناوندن جبو آلی کاریا زاروکان و باش کرنا روشا اولهی امروی ده هندر زندان و کامپاندن. دو داویا داخیانیه ده سلاو لهیزن سوریا دموکرات و هیزن اولکاریا هندرین آسایش و ایل و پیک هاتین کل کلکا ریوبری خواسر بون کرد. هر وها سپاسیا گلی حسکه بگشتی هاتا کرن جبو هفکاریوان به هیزن لشکری را و تکازیل سروی یکی کرد که ریوبری خواسر جبو و گراندن خلکن که جبر ترورا داعش جتاخن غویران و الظهور در بدر بونه پشتگیری جوان را پیدا بکن. شێوەرمەندی ئەولەکاریە نیشتمانی یا عێراقی قاسم ئەلئاعرەجی تەکەزی لەسەر پێویستیە دادگەهکردنا هەر وڵاتێکی ji هەموڵاتیە خۆیان داعشێ کرد کە هەژمارە وان زیێدەتری 10,000 تێرۆریستن ji 5 وڵاتان di zindanên Hesedê li Bakurê Rojhilatê Sûriyayê ne. Ew li ser Twitterê nivîsand me di civînên xwe yên yekşem û dişemê li gel NATO û balyozên Danîmark, Norwêc û Swêdê تکزی لسر و یکی کرد که پیوسته هر ولاtek هموlatiyên xwe yên Daişê li welatên xwe dadgeh bikin. El'arecî her wiha got zêdetirî 10,000 terorîstin ji 5 welatan di zindanên Hesedê li Hesekê yên li Bakurê Rojhilatê Sûriyayê ne û ew metirsiyeka rasteqîne li ser herêm û cîhanê ne. El'arecî bi fermandarê nûnertiya NATO li Iraqê Michael Anke re hevdîtinek pêk anî او دجوینه کاروباری نونرتیا ناتو لی عراقی و به تایبتی دواره پروردکرنا هیزن عراقی نرخاند جبلی گوتو بیشکرنا دوسیا کامپا هولی ده هفدیتین ده تکزی لسر وی که هات کرن که اولترین ری اوه که ولات پیشوازی ولاتین خوین دزندان ده بکن و او سرکرده داعشینه و اگر جعالی ولاتین وان و نهاتن پیشوازی کرن ده دزگه نافدولتی وان و هیزین ولاتین دن. الأعرجی سرباره کرد و گوت هیزین سوریای دموکرات نه آماده نه به تمامی که بوان تروریستین مترسیدار روبرو بن و اصرار جواکا نافدولتی لسر هشتن آوان گمانان چه دکه. نمازه جبر که هن کس هنه دفکرن
کو سیناریویەکەیە ji bo avakirina Daişê ji nû ve. Hêjayî gotinê ye ku kampa Holê li Sûriyayê nêzîkî 70,000 kesî dihewîne ku piraniya wan jin û zarokin û nêzîkî nîvê wan jê Iraqî ne. Ku ji ber vê êrîşa leşkeriya hevpeymaniya navdewletî ya bi serokatiya Amerîkayê li dijî Daişê koçber bûne. Duhduşemê endamên grupên alîgirên Tirkiyê zêdetirî disiddarên zeytûnayên welatiyên gundeka Boşînê yên navçeya Şêrawa ya Efrînê li Bakurê Helebê birîn. Jêderekî xwecihî ji Norsipirêsê re gihand ku endamên Baskê Sultan Murad û Hemze zêdetirî disiddarên zeytûnan li gundeka Boşînê ku xwediyên wan Mustafa Şemma, Mihemed Şemma û Zeyneb Xezalan e birîn. 75 dar ên Mustafa Şemma, 5 yên Mihemed Şemma û 5 jî yên Zeyneb Xezala bûn. Herwiha nêzîkî 5 darên din jî li ser erdê derdora gund hatin birîn. Komên opozisyonê birînadaran li Herêma Efrînê bi armanca firûtina wan li bazarên xwecihî û hinartina wan bû deverên dibin kontrola Heyê Tehrîr eş-Şam Cebhet an-Nusra ya berê berdewam dikin. Encumena Ewlekariya Navdewletî du dişemê li bajarê New Yorkê civînek li dar xist û têde nûnerê Rûsyayê li netewên yekbûyî Vasîlî Nîbinyaz Amerîka tawanbar kir ku bi daxuyaniyên xwe yên di derbarê êrîşeke muhtemel a ser Rûsya bû Ukrayna hêstîriyayê çê dike. Civîn ji bo tehdîdên li ser aştî û ewlehiya Ukraynayê hate girêdan. Nûnera Amerîkayê Linda Thomas-Greenfield jî diyar kir ku Rûsya êrîşkar e û tevgerên berê yên Rûsyayê li nîvgirava Elqurm weke dagîrkerî ye. Thomas Greenfield diyar kir ku divê Rûsya ji aloziyan re li çareseriya dîplomatîk bigere. Hêjayî gotinê ye ku roja îna borî Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov gotibû ku tineyeta Rûsya tineyê ku êrîşê li ser Ukraynayê bike û Rûsya şer naxwaze û amade ye bi serokê Ukraynayê Zelensky diyalogê bike. Duhduşemê serê sibê di polîsên 20 salî dema kolêgerîna rotînî li ser rêya K22 li nêzîkî Olmê dikirin hatin kuştin. Jimarek ji polîsan li derdora cihêbûyerê kom bûn û hemû qad dûrpêç kirin. Kesên ku kiryara kuştinê kirine reviyan û ti zanyarî li ser otomobîla wan yan jî nasnameya wan ta îro tune ne. Lêgerîna li ser wan didûme û rayedaran hişyariyek dan welatiyan ku kesên nenas di tirimbêlên xwe de sîwar nekin û bi polîsan re alîkar bin ta di zûtirîn dem de bêne girtin û dadgeh kirin.